Ebyarebi 14 byakozeremwe bini 14 kandi buri kibina kitongere mitwaro 50 okubakwatiraho omukibesere bikoguze kandi sentezi zibahirwe Rita Bwahika twase omyishengero kazi ahabwambara City. Chumanya owaresire efumu oba kugira ngo getirinde go gati dufaka bashikire n'ugomani abantu mu bwinji n'ugomani mwakore kibina muri abantu minji n'ugomani kandi nichwere oyeshanga ngo mwe percentage yabakwenda kubika nibinji abakwehora nibace sente ziba nyinji konka ciyamba nitwa bebembezi na government. Omyishengero kazi Rita nagira ngo ekerumwe sente tere kuba mu mahondano eka yabeine mwaka sente n'ubundi okugwanaga no mu makani kucendera kandi muza kurwanira kitabo umwami yati no mucara nawe nakiteka baba ino mwana rwire nibabasa kwetwerana abateko aha kuba ko kubori otine cyo inemushaho maze mukenda ngo mushija kugurura umwonyo akugurire necyo kujwara abe no yahasikuru fizi hatoboro omukazi nko mukazi niwa notekwa koreba ngo kine cyaza hagati yanyu ekitashimire embu wajite mu kikogo cy'ibicuri wakibyara cyakweta abantu ya muko cyo rukwingaraki mwene hateje nendugo tutandikira. Abatura babandize kwegisibwa uko bakubasa kutungura ebina byabo ubu bari kubika hamwe no kweguza ahamagoba go bucweka bubiri aharigana gasha kwa Adolf Ayoreka. Okay.